kusulubiwa. Kaito giwacho niya. Alafu wakasema kwamba kata ne wan kode. hata kama tulikuwa naye Wadok. tunarudi. Tokingio Biblia wacho niya. Na unapotazama Biblia inasema kwamba mondo gokinyi. Wanawake walirauka asubuhi na mapema. Chuo nodo kanindo. Wababa walibaki walisalia wakilala. Ndio ngoma timore kawuono. Nini kinatendeka wapenzi? Kikichando wa nyithi Nyasaye. Usitusumbue wana wa Mungu. Nikech Kwa sababu Nyasaye ung'eyo gimomiyo mago ne nyaka timre. Mungu anajua ni kwa nini hicho lazima kingetendeka. Neno ka mon moko naona wamama wengine leti nyaka chiembgi walikuwa wanabeba chakula. Ndio Biblia wacho niya. Na Biblia inatuambia kwamba sama ne Yesu ne wuotho gi jopuonjrene. Wakati Yesu alikuwa anatembea na wanafunzi wake. Gagilando wach maber. Wakieneza neno nzuri. To mon ka ne timo gik moko makonyo joote. Wale wamama walikuwa wanabeba vitu vya kusaidia wafuasi wa Yesu. Kata mana sani. Hata leo hii. Again. Najua ni Pastor Willis. Kwamba mchungaji wetu Pastor Willis. Jomba samora ero budhogo mang'eny. Kwa sababu wale ambao sangine anapenda kukaa na hao gindo macho. Ni wababa. Jogo bedo kaka security. Hao wanakuwa kama security. Kendo gikone machiegni seche te. Wako karibu naye. Nikech kwa sababu mano kimigapo nyaka gite. Hiyo ni idara yao na lazima wao. Joma mene oknyal bedo kaka security. Wamama hawezi kuwa kama security. Aneno kaka Petro gini Yohana gini. Naona kama wenye Petro na Yohana. Ne gini giwuotho gi Yesu. Walikuwa wakitembea na Yesu. Kendo Yesu luongogi. Na Yesu amewaita. To kata kamano. Hata hivyo. Ne ok ging'eyo. Hawakujua. Luong mamiyo Yesu notimonegi. Hicho ambao Yesu aliwafanyia. Kata ne giwuotho kamano. Hata walikuwa wakitembea naye hivyo. To ne ok gichiwore chuko. Hawakujitoa kikamili. Mondo hao wanawake ne kelo chiemo ne joote. Walikuwa kileta chakula kwa wafanyakazi. Walikuwa wakiuza mali yao. Kaito gi support go the gospel. Wakisupport nayo injili. To joma chuo na wababa ne nitie walikuwa winjo gima koro gikwayo Yesu. Nasikia kile wanamwomba Yesu. Gin giwuotho gi Yesu. Hao wanatembea na Yesu. Aneno ka chieng' moro achiel. Naona siku moja kane koro wuotho chopo. Kama safari ilifika. Kendo wuoth nodonjo od Simon. Kama safari ilifika kwa nyumba ya Simon. To yawuoyi te manoneno ka Maria noting'o mo moro. Wale wote ambao waliona Maria akibeba mafuta fulani. Maria Magdala. Maria Magdala noting'o mo manengone tek. Alikubeba mafuta ya thamani. Nong'eyo wich kuot katae. Alikuwa anajua aibu. Mana Yesu nogolone. Ambayo Yesu aliweza kumtolea. Bera nonyiewo mo. Alinunua mafuta. Nowile tie wuod Nyasaye. Alipaka katika miguu ya Yesu. Nokawo yiwi to oyweyo godo. Alichukua nywele yake na kupanguza nayo. Kane jowuoyone. Wanaume walipoona hiyo. Kane chuo neno. Wababa walipoona hilo. Judas notero duone. Judas akasema. Ne openjore niya. Akauliza kwamba. Nyako ni ketho pesa malich kamana. Huyu mdada anaharibu pesa hivi. Okodhi okaw mondo okonygo jonyithigie. Achukue yeye aweze kusaidia na mayatima. Ndicho gineno kaka Maria ketho gik moko. Hao wanaona jinsi Maria anavyoharibu vitu. By the way, ngoda wacho. Wacha niwaeleze tena. Sani wadhi e kiche. Sasa tunaelekea katika makambi. Ibro yudo kaje the family moro. Utapata familia fulani. Mama mionosa wa this time wagolo dhia. Mama alishasema kwamba wakati huu tunatoa ng'ombe. The group rende. Mzee anauliza ni ng'ombe lako. Ndio tere kanisa. Ng'ombe lako unataka kupeleka kanisani. Samoro usewi ndiria sa family. Sasa zingine mlikuwa mnaelewana kama familia. Kachopo ikifika para chakloko. Mambo yanabadilika. Emana na wacho ni anyithijo sai. Nataka niwaambie kwamba wana wa Mungu. Ni katumbero ni the gospel no we kumjo machuo. Hata kama injili iliwachwa kwa wanaume. Katumbero ni kawuono wewe chie. Hata kama leo hii tunavuta mkia. Yaela ngombo ni mondo wakasri akasa. Wapenzi nataka tujihimize tu. Wagombo ni mondo wabele na machiegi. Tunatamani tuwe karibu tu. Mondo chunyu wabele kichunyu mati motija sai. Ili yewe na moyo ya kufanya kazi ya Mungu. Nikech baptist mabe. Kwa sababu baada ya kazi nzuri. Baptist mabe. Baada ya kazi nzuri. Kaching bora chelo waweyo sigand pinyi. Mmoja tutakaposahau na hadithi ya dunia. Ne wayud pok maduong' ma Yesu nokel. Tutapata mshahara ambao Yesu ataleta. Winjo kanyo wer moko nyowero joni. Nasikiza waimbaji wengine walimba jana. Chemabu manyasa chwano ywanyi endalo giko. Nyaka chieng' no maka iluongo ni jomane na bekie ka iluongo
furaha, Jomoko no bende gimalit. wengine watakuwa na huzuni. Chuowete na mane ichokwone. Wanaume wenzangu walioko hapa, Wachung' malo motegno. tusimame wima, Mondo wakaw tich mar Jehova Nyasaye. tuwe kazi ya Mwenyezi Mungu, Mondo kaw luong mondo water ote mar Nyasaye. kwamba kiito tupeleke injili ya Bwana. Era luong mane luongwagoni. Wapenzi, wito tulioupokea, Luong ne omiyo wuod Nyasaye nosandore. huu wito ulifanya mwana wa Mungu akateseka. Kendo wadhi somo ka wacho niya. Tena tutasoma tukisema kwamba Wasepuonjore kuom jootegi. tumejifunza kutokana na hao wafuasi. Kendo waneno kaka ne gikale malit. Tena tumeona jinsi walipitia magumu na machungu. Kawuono to wan watholo kwaro. Leo sisi tumekaa tu, Kawuono wan watholo kwaro. sisi tumekaa tu, Nobedo malit. itakuwa ni jambo la Kendo kuhuzunisha. ang'eyo ni machiegni ni. Tena najua hivi karibuni, Jokwayo machiegni ni. wanakwaya hivi karibuni, Johera to machiegni ni. wapenzi hivi karibuni, Wanawinji ka tarumbete ywak. wanasikia mlio wa tarumbeta. Tarumbeta ya Bwana itakapolia mara. Tutakapopambazuka. Majina yaitwapo nimeko. Majina yaitwapo majina yaitwapo majina yaitwapo majina yaitwapo nimeko. Bende chieng'no ne wayudre kanyo. Je, tutajipata katika siku hii? Bende chieng'no ne wapar weche mang'eny. Ndugu, hiyo siku tutakumbuka mambo mengi. Ne wapar kaka ne oluongwa e kanisa ni. Tutakumbuka jinsi tulivyoalikwa katika kanisa Ne hili. wapar kaka osekelwa weche mang'eny. Tutakumbuka, tutafikiria jinsi tumeleta maneno Bende mengi. oseyalwa ni. Tuhubiri, tumehubiriwa. Joma chuo pod iwayo achiel. Baba bado wanavuta mkia. Joma chuo pod odong' mana achiel. Baba bado wamesalia kule nyuma. Ngiri ane to ang'o mikonyogo Nyasaye e Hebu kanisa ni. niangazie ni nini lipi unasaidia Mungu nayo katika kanisa hili. Ka in chuo man, ka in ng'ama ni chuo man ka. Kama wewe ni mbaba ambaye uko hapa, Ok iwere kwayo. hawimbi katika kwaya. Kanisa biro saa 4. Kanisa unakuja saa 4. Onge kata mana pa kanisa ok ipa. Hata kutengeneza usafi ya kanisa huwezi ukafanya. Kata pidho mafua ok ipidho. Hata kupanda maua huwezi ukapanda. Ang'o makoro ikonyogo kanisa Je, ni. ni nini unasaidia nayo kanisa hili? Be ing'eyo luong mar Nyasaye. Je, unajua wito wa Mungu? Be ing'eyo luong ni nyithi Je, Nyasaye. unajua wito huu? Nee kaka joote chandore Angalia malit. jinsi wafuasi wa Yesu waliteseka. Kata obedo ni negi luor. Hata kama walikuwa waoga, Kata obedo ni giluor nyithi Nyasaye. hata kama walikuwa waoga wana wa Mungu, Yesu nomiyogi chir. Yesu aliwapatia ujasiri. Bang' ka Kristo nochier Wakati Yesu alipofuka, koa kuom jomotho. alipotoka katika wafu, Yesu wacho niya. Yesu akasema kwamba Ok awe osiepegagi. siwacha rafiki Ok zangu, awe nyithindagi. siwacha wana wangu, Adok jiwogi kendo. narudi kuwahimiza. Emomiyo joma chuo man ka. Ndiposa wana baba ambao wako Kata hapa, obedo ni wan chien. hata kama tuko nyuma, Nyasaye pod dwarowa. Mungu bado anatuita. Haleluya uru. Haleluya wa baba. Kata obedo ni pod wan chien kamano. Hata kama tuko nyuma jinsi tulivyo, Nyasaye luongowa kawuono. Mungu anatuita leo Mondo wachung' malo. ili tuweze kusimama, Mondo wachung' motegno. ili tuweze kusimama wima, Mondo water ote mar ili Injili. tuweze kueneza injili lake mbele, Mondo wakaw ote mar Kristo ili wadhigo tuchukue ji. injili ya Bwana tueneze mbele. Biblia osewacho na niya. Andiko linaniambia kwamba Chieng' moro achiel. siku moja Buk mar tich joote agombo nalem. katika kitabu Tich joote Acts cha Acts chapter 1 chapter 1 verse 4. verse 4, Nitiere geno nyithi Nyasaye. kuna matumaini wana wa Mungu. Kata obedo ni joote nobedo gi luoro. Hata kama wafuasi wa Yesu walikuwa na uoga, Kata obedo ni wan kaka joma chuo samoro wasebedo gi yomyom. hata kama sisi wa baba tumekuwa na unyonge, Kata obedo ni jomine nosemayowa tich manonego watim. hata kama mama walishatunyang'anya kazi ambayo tulifaa kufanya, Mara kidhi kamoro amora. ambapo ukienda kila pahali Mine kawuono wiko. unakuta mama ndio wanang'aa. Kamoro amora ma ikidhiye. Popote pale unapoenda, Mine kawuono ni malo. mama wako juu. Nyithi Nyasaye wan bende gombonwa kawuono niya. Wana wa Mungu sisi pia tunatamaniwa kwamba Wachung'uru malo motegno. tuweze kusimama wima, Mondo ka nitiere yomyom moro. hata kama kuna unyonge fulani, Wachung' water ote mar Jehova. tusimame tupeleke neno la Bwana. Biko wacho niya. Biblia inasema kwamba Achiel Wesa 4 wacho niya. 1:4, Kane pod en kodgi kamano, nowacho gi ni, Wacho negi niya. kik ua Jerusalem
Kikuwa Jerusalem. Chokere kanya. Yesu nobe wigena chiel. Yesu aliwapatia matumaini na matumaini moja. Nije katomero niwe chagonote morete. Ya kwamba wapenzi hata kama hayo mambo yalitendeka yao. No ndi mchako yudo Petro ginena. Alirejea na akapata kina Petro pale baharini. No chako mio gigeno nyali chiel gedo. Akawapatia imani tena. Unyiso gidia. Akawaambia kwamba Usiepega. na rafiki zangu. Mae manangan. Huyu ni mimi. Kikuluor. Msiogope. Manawachuka mkudu. Yale niliyokuwa nikisema mkiwa pamoja. Osetimore. Yametendeka. Sani kudu. Sasa hivi. Osemia teko. Ushapewa nguvu. Epolo ni pedi. Huko duniani, huko mbinguni na ardhini. Omeo teko mumiano. Kwa sababu hiyo nguvu ambayo nimepewa. Kuru. Sasa Kikuwa Jerusalem. msitoke Yerusalemu. Ubro yo teko maruora. Mtapata nguvu ya mwana na babangu. Kanya makuru bro bego itupe gitupe. Hapo ndipo mtaenda katika kona za ulimwengu. Gedubro tei munulali wachome. Mtaenda kupeleka neno nzuri. Yaira Yesu nowe gigigeno. Wapenzi, Yesu aliwacha na imani. Gedo Petro ginodu kama. Petro alirejea kwa furaha. Ma Petro no ka orech. Petro akachukua samaki. Gedo ne gibulo ne wuri sai. Akamchoma akampa yeye. Ne gichako orech chiengno. Walikula samaki siku hii. Ibno sikiza nika Yesu noti kuchimo kwa Aliambia kwamba Yesu alipomaliza kula nao. Yesu watolegenia. Yesu aliambia kwamba ankora dika uora. Mimi naenda kwa babangu. Ankora dimo naritu kocha. Naenda niwangoje kule. Undi tukurudi bero kijomani kiteko. Mimi pia mnaenda kuwa na nguvu. Ubiru uombo kuno. Mtatembea katika miba. To kibini chuo. Na mtadungwa. Petro kuru kikiluo. Petro sasa usiogope. Kuru bedije tuomba kanyakla sasa kwa kusanyiko wanaoamini. Kaje makuru Petro nobero kiteko. Hapo ndipo Petro alipata nguvu. Siku moja odhi yalo akaenda kuhubiri. Ndio Biblia swachana ne ya. Na Biblia inaniambia kwamba no chung giteko. Aliposimama alisimama kwa nguvu. Ndio joma nene. Tena wale waliokuwa wakimtazama. Alisema kwamba aliweza kumkataa Yesu. Alisimama na nguvu nyingi. Sasa siku moja yeye pia aliweza kuhukumiwa kifo. Na akasema kwamba mimi watu wangu mimi msulubishe jinsi mlivyosulubisha mfalme wangu. Mimi msulubishe kisha ikaangalia chini. Petro alisulubishwa sulubisho la tena ukiangazia Yesu alilusulubiwa kama ameweka mkono hivyo. Sasa wacheni kumuona Yesu kama mnaona saizi kwenye picha. Ule sio Yesu mnamuona kwenye picha. Mwana wa Mungu alisulubiwa bila nguo. Hakuwa na nguo lolote. Dunia ilikuhuzunika. Petro akasema mimi mnaponisulubisha nisulubishe kichikiangalia juu. Penzi Petro alisulubishwa kwa sababu alisulubishwa kichikiangalia chini kwa sababu ya neno. Naona msumari kiingia kichwani. Msumari nampiga kichwa kitoka ndani. Alikubali kufa kwa sababu ya Yesu. Tunaweza pata ubaba katika kanisa la Katito. Wao wako tayari kufa kwa sababu ya Yesu. Ambao wanakubali kwa sababu ya Yesu. Ambao watazami mali yao. Wanaunga mkono kazi ya Mungu na njia yote. Ambayo tuseme kwamba mchungaji fulani ameitwa na Yesu. Tunaweza pata baba kama huyu hapa katika kanisa la Katito. Leo anataka kusimama na neno la Mungu. Hata kama tumekuwa nyuma, Mungu anatamani kwamba tusibaki nyuma. Penzi naona Filipo akienda kuhubiri kule Ethiopia. Watu ambao Yesu aliweza kualika. Yeye pia akafungwa kwenye farasi. Alikubali kupitia hayo magumu. Kwa sababu alishapewa matumaini. Naona kama mtumizi wa Mungu. Amechukuliwa na kufungwa kwenye farasi.
mpenzi wa Mungu alikuwa akivuta kwenye lami. Yare faras ringo chwado faras ni. Farasi alikuwa akichapa farasi na inaenda mbele. Neno ka Filipo ywayo piene elo. Naona Filipo akivutwa ardhini. Toyo malit. Analia kwa uchungu. Todage uyiye mana kuom Yesu. Lakini alikataka kubali kwa Yesu. Aneno kodhiki wa hurr. Anaona akienda hurr. Kendo gidhika faras to ne adhiya. Tena farasi naenda tu. No yiye ne kichuni Nyasaye no sesingo negi. Alikubali kwa sababu Yesu alikuwa amemwamini. Katumero nigi biro saduka kanegi sana. Hata kama mtasete jinsi nilivyoteswa, Chunguru mutegi. msimame wima. Adona wachne joka tito ne ya. Nilikuwa natamani niwaambie wana Katito. Sani koro sauru mar mino wach. Wakati umekwisha kupinga maneno. Sani saudo mar chungi woni Nyasaye. Wakati umesalia tu kusimama na mwana wa Mungu. Saudo mar chungi wach Yesu. Wakati umebaki na kusimama na neno la Yesu. Wae weche mag pinjene. Waachane na mambo ya dunia. Kawuono chuodo ne waja siasa. Leo wana baba wamesalia na mambo ya siasa. Kendo inyalo yudo ni ng'ato weyo kata biro e kanisa mar Nyasaye. Mmoja atakosa kuja kanisani. Ni en gima chane gimane. Na kwamba kinachomsumbua Ni en wach mar broad base. ni ya kwamba ni mambo ya broad based. Mane gima chando Jakristo. Hiyo ninamsumbua Mkristo. Nitiere jomoko Kuna wengine ni wach mana mar mpira. ni mambo ya mipira. Ni ng'ato ni e kanisa Ya kwamba mtu yuko kanisani kendo osiko ng'iyo mana sane ne. anatazama tu saa yake. Jalo utingu sani adhi pako Mimi mani. atamaliza saa ngapi naenda kushabikia Maniu. Ewe mbona wachne ne ya. Wacha nikwambie kwamba Yesu noluongo jogo man gi teko. Yesu aliwaita wenye nguvu. Okoluongo mar wacho weche manono. Hatujaita kusema mambo ya mabovu. Oluongwa mondo oland injili mar. Tumeitwa tuweze kueneza injili ya Yesu. Jera okadwa wacho nyingi jotego tek achiel achiel. Tunaweza kusema manabii na wafuasi wa Yesu wote. Jogo bang' Yesu nosemiyo gi geno. Hao Yesu alipopatia matumaini, Ne ok gidewo ngimagi. hawakujali maisha yao. Ng'ato ka ng'ato nowacho niya, Kila mmoja alisema kwamba aseweyo tich maricho ni mondo alu Yesu. Yande ji nochame osedoko ngimana. Okageno teko moro, okageno pith mar piny. Pith adieri ni e chunya, Ruoth mar polo ni ruodha. Naneno ka Petro wacho niya, anaona Petero akisema kwamba Yesu kende emoromba muche mondo rit chunya eka ne anama ki enokoja kindane. walikubali katika maisha yao. Adona lem nyithi Nyasaye. Nataka niombe wana wa Mungu. Naneno ka Biblia wacho niya. Na naona Biblia ikisema kwamba Ne Yesu wacho negi koro niya. na kwamba Yesu anawaambia sasa kwamba Adwa no wach nene amo ma Katito niya. nataka niambie wana Amu wa Katito kuwa Pod geno nitiere. bado kuna matumaini. Nitiere geno nyithi Nyasaye. Bado matumaini lipo. Ng'e luongo luongigo kawuono. Tambua wito uliopokea. Ja amo mantiere chokruogni. Mwana wa Amu ambaye yuko katika kanisa hili. Pili luong ma Kristo Je, nuluongo. unajua wito ulioitwa na Yesu? Emo miyo Biblia wacho niya. Ndio maana Biblia inasema kwamba Chikriyo sa auchiel gaboro mondo atiek nyithi katika Nyasaye. aya 6 na 8 Wacho niya 6 wacho niya 1 tijote. Kane joote osechokore kaachiel gi Yesu, Kane joote ochokore kaachiel gi Yesu, ne gipenje niya, gipenje niya, Ruoth, koro ibiro miyo jo-Israel bedo gi loch e pinygi koso? To nodwokogi ni, dwokogi niya, ok en wachu ng'eyo kinde ma gik ma kamago biro timore. Johera, winje gima pod penjo madhi mbele kanyo. wapenzi, sikia maswali yanayoendelea pale. Weche gi pod chando jogi. Hii haya maneno bado yanasumbua watu. Koro loch ni e lwet jo-Israel. Kwa
sasa uongozi iko katika mikono ya Yesu ndio se confirm nege. Yesu amethibitishia. Ndio Yesu noyo ndio gimeleka podi nena. Tena Yesu alipata bado akiwa kwenye bahari. White Lord podi tandogi. Bado mambo ya uongozi na wasumbua. Wagane. Wakati huu Ageni koro ibiro yerka. najua kutakuwa na uchaguzi Kana mana seche. hata sasa hivi. Na winjo ka kanisa wani. Nilisikia kanisa hili Nege wacho kuru jo magmine obed tege chuo makoro bedo elas. wakisema kwamba mama wakae kando, baba ndio anakuwa wachungaji. Ado debe ni teko poda ne anyalo bedo gi teko. Mimi ningekuwa na nguvu To joma mine none oweyo tijo kwede. na wabama wangeacha wawe wachungaji. Ta neno ka kanisa wacho ni chuo koro tim tich. Naona kanisa likisema kwamba baba wafanye kazi. Ibiro winjo ka joma kwacho niya. Nasikia wengine wakisema Nito kwamba wagne ma uyero jakwato ga obiro nyalo. wakati huu umechagua mchungaji fulani ataweza. Jakwato nyalo Katito Central. Mchungaji wa Lizani na Katito Central. Be Katito Central duo. Katito Central ni kubwa. Obi jakwato kinya. Huyo mchungaji hawezi. Koro winji. Sasa sikiza. Yesu wacho ni giwichi mugik nyithinya Yesu sai. anaambia maneno ya mwisho na Mungu. Pod wach mag telo pod chano. Bado unasumbuliwa na mambo ya uongozi. Chwado na wach mukawuono. Baba nataka niwaambie leo. Kata mana siasa mag penye ni. Hata siasa za dunia. Weuru wechego ni Nyasaye. Wacheni haya mambo wacheni. Weuru gik mathindo go wechano wa. Mambo madogo yasitusumbue. Maduong' onego chandi in kod kinachofaa kutusumbua. Bende chieng' moro nyinga ondike kitabu Yeye jina langu litapatikana katika kitabu. Wesa boro kuom wachno. Katika haya nani nasema kwamba Biblos wacho niya. Biblia inasema Biblos wacho ni Yes. Yes. Jerusalem. Kuru winji ni Nyasaye. sasa sikiza mwana wa Mungu. Pod gichando mana Yesu gi weche mag telo. Bado anasumbua Yesu na mambo ya To uongozi. Yesu wacho negi niya. Yesu anawaambia kwamba Koro winjuru johera. sasa sikizeni wapenzi. Koro kik oa Jerusalem Sasa ka. msitoke hapo Yerusalemu. Ukae mudhiyude teko. Hapa ndipo mtapata nguvu. Kendo kae mudhiyude teko mar Roho. Tena hapa ndipo mtapata nguvu ya Kendo Roho. kiubro chako gi Jerusalem. Tena mtu alianzia pale Yerusalemu. Aye ubro lando wach kudhi e tung' piny gi tung' piny. Eneza injili kwenda kote duniani. Chuo igombo ni mondo wawuog oko. Baba inatamanika tuweze kutoka nje. Kendo igombo ni mondo water ote mar Nyasaye. Tuweze kueneza injili ya Bwana. Johera ote ok nyalo kende. Wapenzi, injili si kuhubiri tu. Ote inyalo tero gi yore mopogore Injili opogore. inaweza peleka kuna mienendo tofauti tofauti. Igombo ni mondo joma chungu oko. Inatamanika wa baba waweze kutoka Mondo ter ote mar Jehova ili Nyasaye. waweze kueneza injili la Mungu. Yesu nyisogi ni koro biro yudo teko. Yesu anaambia sasa mtapata nguvu. Kendo teko mubiro yudo en teko ma biro bedo kodu. Tena hiyo nguvu mtakaopata itakaa nanyi. Ubiro nyiso ji te gik mung'eyo kuoma. Na mtaambia watu yale yote mnajua kwangu. Abiro mondo ajiw nyithi Nyasaye te. Kuja ili niweze kuumiza wana wa Mungu. E tich moro amora mitimo kawuono Jehova Nyasaye. Kila kazi unayofanya si leo mwana wa Mungu. Tich moro amora ma watimo kawuono johera. Ni kazi yote tunayofanya leo wapenzi. Yie mondo watime gi chunywa duto. Bali uweze kufanya kwa moyo wako wote. Johera e position moro amora moyirie kanisa ka. Katika uongozi wote ambao umechaguliwa hapa kanisani. Time ka gima kiny ok nichak iyudrie. Fanya hiyo kazi kana kwamba kesho utakuwa. Kija kwaye. Kama wewe ni mwana kwaya. Wer ka gima kiny piny ok noru. Imba kana kwamba kesho kutakucha. Ka wan jo-youth man ka. Kama wewe ni mwana youth ambaye uko hapa. Time gimoro maber ma gima kiny ok nochak obedie. Fanya jambo nzuri kama kesho kitakuwa. Ajiwo jowago te man kawuono e ka. Wanahamu wote walioko hapa. Yieuru mondo wachung' malo. Kubali tuweze kusimama. Mondo wakaw injili mar Yesu wachop kare. Injili ya Yesu na tuweze kutimiza. Mondo ka Yesu duogo kawuono. Yesu atakaporejea leo. Mondo wayud pok moromore kodwa. Tuweze kupata zawadi. Johera, agombo mondo awach niya. Penzi natamani niseme kwamba Yesu ng'iyowa gi e polo malo. Yesu anatutazama Kendo kila ong'iyo kanisa manoweyo chien. Naona analiangazia kanisa ambaye aliacha nyuma. Oneno ka kanisa opogore kawuono. Naona kama kanisa ni tofauti leo. Kendo oneno ka jok manoweyo gihera. Naona wale walioacha kwa upendo. Ji gore nyaka kanisa Nyasaye. Watu wanapigana hadi kanisani. Ni kanisa Nyasaye kawuono ji Na gidhawe. kwamba kanisa la Mungu watu tangu jadi Kendo sani ok gineno. hadi sasa hivi hawamuoni. Yes, wagone Nyasaye erokamano. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Nyasaye osetimonwa ng'wono mare. Mungu ametuneemesha. Kendo odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar mor.
Tena siku ya leo ni siku ya furaha. Nyasaye mondo bende sabato mare kawuono. Mungu amekubali tupatikane katika sabato lake siku ya leo. Mayo diche mara mokwongo mabiro Katito Central. Hii ndio siku yangu ya kwanza kuja Katito Central. Kendo amor kodu ahinya. Tena nina furaha chungu nzima nanyi. Nyalo paro ni jokwaya nyalo ng'eya. Nilikuwa nafikiria kwamba wanakwaya wanaweza nifahamu. Kane gibiro Atoyengo. Walipokuja kule Atoyengo, ne antiere kanyo. Nilikuwa pale. Kendo bedo kaka master of ceremony. Tena mimi ndio nilikuwa MC wa hiyo siku. Kendo namor giweri jokwaya kabisa. Tena nilifurahishwa sana na nyimbo zao. Ne okanyal paro na nyalo chaka yudra chaka rom kodgi. Ningeweza fikiria kwamba nitajipata tena siku moja tumekutana na wao. Ajaro moga kodgi mana kamoro. Huwa nakutana nao sehemu nyingine. Kendo kidhie mbui. Tena ukienda pale kwenye tovuti www.katito.com. Bonyeza www.katito.com. Tisasrai. Una subscribe. Tidi jokwaya. Utawapata wanakwaya pale. Kanye majaro moga kodgi. Hapo ndio huwa nakutana nao. Jokwaya Nyasaye madigwethe na u. Wanakwaya Mungu awabariki. Kendo kata ne bende okigwela na bie launching margi. Tena hata kama Mungu nialika niweze kuja katika launching yenu. Ana bibio kata kugwela. Nitakuja bila mwaliko. And then the Adventist men matiri chokro kufana kama. Hebu nione kwa ishara ya mikono ya Adventist men walioko katika hekalu siku ya leo. Chuo utie. Wanaume mpo. Kata duo nige moka winyi. Chuo utie. Bas. Kawuono neno chiengu. Leo ni siku yenu wa baba. Wemona fulra kaito wadhi wach Nyasaye. Wacha nijitambulishe kisha niende katika neno la Bwana. Ang'eyo ni koro kiny ka waromo Katito. Najua ya kwamba kesho tukikutana kule Katito. Ng'ato bro wacho ni mado geja yalo mano yalo nocha. Mtu atasema kwamba je, huyu ndio yule mhubiri ambaye alihubiri. Okay, jinga David Onyango. Kwa majina naitwa David Onyango. David Onyango japijari. David Onyango anatoka katika sehemu mbili. Kuom nyuol ajaseme. Kwa kuzaliwa anatoka Seme. Kamoro ni Kaila. Hali panajulikana kama Kaila. Kamano winjo ni Yesu wukecha. Yesu nonekorwa kocha. Ambapo mlisikia kwamba Yesu alionekana ilikuwa ni kwao. Koro sani kane wadongo ne wadwadak South Nyanza. Sasa walipokuwa kikua walienda wakaishi kule South Nyanza. Kamoro ni Kanyada. Hali panajulikana kama Kanyada. Ichopo rodi. Ukifika rodi kuja primary school. Hapo kuja primary school. Nyasaye no luonga. Mungu alimuita. Kendo kane wan Seme ne wan jo CCA. Tena walipokuwa kule Seme walikuwa watu wa CCA. Nyasaye luonga kadhi loka kocha. Mungu alimuita kuwa akiwa kule South Nyanza. Kendo machaka yudore kanisa mar the Seventh Day Adventist. Akajipata katika kanisa la Kiadventista. Koro nyaka seche mawuoyeni. Hadi saa hii anapoongea Yalo no luongi kendo antiere Turgem district. Mhubiri aliandikwa tena na anapatikana katika Turgem district. Kanye mawacho wa Nyasaye. Hapo ndipo anahudumu. Kendo antiere but kanisa umoro malokacha iluongo ni Bethlehem. Tena yuko karibu na katika kanisa letu la Bethlehem Kodete. Kendo Turgem watiyo gi Pastor Patrick Okoth. Tena Turgem wanafanya kazi pamoja na Pastor Patrick Okoth. Bado Nyasaye kuithu gi weche mawacho manok godo. Hebu Mungu awabariki na hayo machache. Kapok aodhi e wach Nyasaye. Kabla sijaingia katika neno la Bwana, awinjo ka jokwayo wero wer mamit. Nimesikia wanakwaya wameimba wimbo tamu. To gima thaga kaka jayalo. Na kinachonisumbua kama mhubiri. Kendo nyithi Nyasaye kawuono were modhi were polo malo. Tena wana wa Mungu leo ni nyimbo ndio tutaimba kule mbinguni. Aneno ka jomopogo kwaya gin mana joma mine. Ameona kwamba walio wengi katika kwaya ni wamama. Sama nabiro to nang'eyo nabire amo. Alipokuwa kija alikuwa anakuja katika siku ya wababa. Gima chanda kawuono enia. Kinachomsumbua leo ni kwamba ang'o momiyo joma chuo ok dwa biro e migawo mar tich Nyasaye. Kwa nini wababa wataki kuingia katika kazi la Bwana? King'iyo percentage jogo mowere kwaya ka. Ukiangalia asilimia ya wababa ama ya wale walioimba katika kwaya gin mana wamama. Ni wamama. Wayude weche mtago manotimore. Tutapata ni nini kilitendeka. Jower Nyasaye madmina uteko. Waimbaji Mungu awape nguvu. Ang'eyo ni
gimono kawuono ne kanisa. Najua kwamba kilichobaki kwa kanisa. Era wer osemiyo ji mang'eny kawuono lemo. Wapenzi, nyimbo imefanya watu wengi sasa hizi wanaabudu. Kata mana weche mawacho kae. Hata haya maneno ninayotamka hapa. Samoro jomoko gimokele kwa kanisa ni mana kwaya. Wenda wengine kile kilicholeta hapa ni kwaya. Omiyo the Cathedral Central. Kwa hivyo the Cathedral Central, kao gombo mondo support this choir. Mkitamani kwamba muweze kuwa support kwaya hili. Mondo tim migao mar wach Nyasaye. Ili iweze kufanya neno la Mungu. Konygiuru. Wasaidieni. Konygiuru enigepeni duto te. Wasaidieni katika kila jambo. Kendo kiny wagombo neno ka oganda ni te obiro ka. Tena kesho tunatarajia kuona umati huu. Kendo wagombo mondo wane ka oganda Nyasaye winjo wach Nyasaye. Tena tunatamani kwamba tuone kama wana wa Mungu wanasikiza neno la Mungu. Wakonyo winjo kwaya gi weche te manyalo konyogi. Saidia wanakwaya kwa kila jambo tunaloweza. Yalo kawuono ji ol kata gi yalo. Mahubiri siku hizi watu wamechoka nayo. Gima ywayo jo Nyasaye makelo machiegni en mana wer. Kinachovutia wana wa Mungu ni uimbaji. Omiyo wating'uru gawo mar wer ka wating'e malo moloyo. Kwa hiyo tuinue idara ya uimbaji. Ye mondo walem mondo wachak wach Nyasaye. Niruhusu tuweze kuomba ili tuanze neno la Bwana. Achung' e mbele nyithindi osiepna. Ndiluonga mondo awuo gi jogigi to an aonge gi weche moromo ma ginyalo winjo. Yie mondo wach ka wach modhi wacho Lord mondo iwuona kodgi. Mondo kik gine ni an ma wechegi gin maga owuon to gine ni magi weche ma in owuon emiwuoyogo kodgi. Itimno maber ilochonwa nyaka watiek e nying Yesu mowarowa. Odiochieng' ma kawuono, siku ya leo, king'iyo kalenda mar kanisa ni. Ukiangalia ama kutazama katika kalenda ya Adventist. Kawuono neno odiochieng' mar jo-Amo. Leo ni siku ya wana-Amo. Kendo ne gichako from the Sabbath school. Tena walikuwa wanaanza katika shule ya Sabato. Nyaka wadhi nyaka midhiambo. Hadi jioni. Kendo igombo ni joma chuo obede kiongozi malando wach Nyasaye. Tena ilikuwa inapendekezwa kwamba wababa wawe katika kikao cha mbele kwa kueneza neno la Mungu. Wach madwachana esechige wacho niya. Kile kitaka tunisumbua kwa saa hizi ni kwamba kendo jogo moero gadiko ondiki wach hili. Wale wanaopenda kuandika waandike neno hili. Gimachanda ni kawuono wach Nyasaye jogo ndikata. Ninachonisumbua ni kwamba siku ya leo watu waandike neno la Bwana. Wach magombo ni mondo chanda kodi wacho niya. Kile ninachotamani kinisumbue nawe ni kwamba the call above the call. Luong molo luong. Wachane kama the call above the call. Mane wach magombo na wach kodi nyithi Nyasaye. Hilo ndio neno nataka nizungumze nawe leo. We wang'iane kaka Jehova Nyasaye noyudo thuolo mar luongowa. Hebu tuangazie jinsi Mungu alipata nafasi ya kutualika. Ng'iane johera kaka Nyasaye noluongi kawuono. Tazame jinsi Mungu alivyokualika. We wang'iane ni to ministry mar Nyasaye ni. Hebu tuangalie kwamba katika idara hii ya Mungu. Eri kaka Nyasaye nochako programs mage. Vipi Mungu alianzisha programu zake. Kawago picha mar puodho mar Eden. Ukitazamia kule shambani mwa Edeni. We wang'iane ni samane Nyasaye oneno ka dhano podho. Hebu tuangazie kwamba wakati mwanadamu aliweza kuanguka. Ng'amane Nyasaye oluongo nyinge. Ni nani Mungu aliweza kumuita jina? Kawuono dhi jatelo mar communication oketa bate ahero ga wuotheji but kawuono oketa na chunga. Anasema kwamba leo amewekwa katika mahali pagumu kwa sababu anapenda kutembea kati ya umati. Jal mane Nyasaye okuongo ka dhano ketho e puodho mar Eden. Ni nani Mungu aliweza kumuita wakati mwanadamu alianguka katika kule shambani mwa Edeni? Jokwenda. Ng'amane Nyasaye oluongo nyinge ka dhano ketho e puodho mar Eden. Nani Mungu alimuita wakati wanadamu alikosa katika shamba la Edeni? Answer ye. Unajua jibu? Aneno ka Jehova luongo nying Adam. Naona Mungu akimuita jina la Adamu. Nyasaye nong'eyo ni Hawa bende nitie. Mungu alikuwa akifahamu ya kwamba Hawa yupo. Tuluongo Adam nyadiriyo. Lakini akamuita Adamu mara mbili. Kopenje ni Adam. Akimuuliza kwamba Adamu in kanye. uko wapi? Adam koro mondo dhi straight to the point. Badala ya Adamu kwenda direct katika answer ama jibu, Adamu wacho ni dhako. Adamu anasema kwamba ni mke. To en ema Nyasaye okuongo luonge. Lakini yeye ndiye Mungu amemuita wa kwanza. Gini no wach ni Nyasaye wuora seketho. Angesema kwamba Mungu Baba nishakosa.
Saido wacho ne wach moro. Mungu angesema jambo. Nora kumdako. Alipiga kona pale kwa mwanamke. Joera Nyasaye ukugulugo ngama dichuo. Wapenzi, Mungu alimuita mwanaume. Ministry makawuono mino ego chuo kawuono ni. Katika idara hii ya leo wa mama wameshinda wanaume. Makawuono wan kaka chuo wayo tie. Na so kituangalia kama baba tunavuta mkia. To chuo mano kuguluge ministry. Lakini wanaume ndio walikuwa wa kwanza kuitwa. Ako mbona mnasoma mbeko kama nok. Ningependa nisome Biblia zingine hapa kidogo. Kendo ako mbona somo mwandego pio. Tena na ningependa msomaji ile tutaenda naye kwa njia haraka. Ane bukbaro Mariko. Niko katika kitabu cha Mariko. Kendo Mariko no emono go embaka kaito watika tieka. Tutapiga gumzo katika kitabu hicho cha Mariko. Mariko de kwesa parga de. Mariko 3:13. Yes, somo kosedo somane. Bange Yesu nothi ewi got moro, moluongo joma ne odwaro. Ne gidhi ire. Mi oyiero 12 kuomgi mondo obed kode. Yes. Kendo odok jotene malando wach maber. Kendo obed gi teko mar golo jochiende. Yes. Jote 12 mane Yesu oyierogo emane. Iwe itieko we. Yesu kanodhi ewi got. Yesu alipoenda kule mlimani, noluongo jogo mane konye. Aliita wasaidizi. Yesu kanowuotho moneno ni tijno ok onyal timo kende. Yesu alipotembea na kwamba kazi hawezi fanya mwenyewe. Tok ni ok onyal tij Nyasaye. Sio kwamba hangeweza. Nong'eyo ni ka seche ne biro romo. Alijua kwamba wakati wake utakapofika, nyaka nobiro weyo jomoko chien makoro dhi gi tijno mbele. Lazima angewacha wengine nyuma wakiendelea kazi. Omiyo aneno kodhi oluongo ji ajiya. Kwa hivyo naona akiita watu tu. Kendo odhi oluongo jogo maonge gi nengo. Kaita wale wasio na thamana. Jadi ma osedhi kama ilupe mar nam. Je, wangapi wameenda katika kando mwa bahari wanapovua? Ung'eyo kaka dhano chayo joma lupo. Unajua jinsi wavuvi wamedharauliwa. Kendo ing'eyo kaka jonam tiyo gi teko mathoth. Tena unajua jinsi wavuvi wanatumia nguvu nyingi. Yesu weyo jogo manosomo digri mang'eny. Yesu aliwacha wale waliohitimu katika masomo. Odhi oneno mana jomoko mane gin ji ajiya. Akaenda akapata watu hohehahe tu. Oyudore wimbo kokanyo maneno teke. Akapata vijana wengine hapo walikuwa na nguvu. Ekodhi oluongo. Akawaita. To namba achiel, kitu cha kwanza, Nyasaye nokuongo luongo jogo machuo. Mungu alimwaita kwanza wa baba. Kendo Biblia wacho niya. Tena Biblia inaniambia kwamba nochako opango nyingi kaka noluongegi. Aliorodhesha majina jinsi walivyoitwa. To aso miyo gi teko. Akawapa nguvu. Miyo gi teko mar golo jachien. Akawapa nguvu ya kufukuza mapepo. Miyo gi teko mar lemo. Akawapatia nguvu ya kuomba. Kawuono ipenjori niya. Leo najiuliza kwamba ka Yesu nokawo teko moketo kuom joma chuo. Kama Yesu alichukua nguvu na kuweka katika wa baba. Ang'o matimore kawuono? Nini kinatendeka leo? Joera, ang'o matimore kawuono? Penzi, ni nini kinafanyika leo? Ng'iane kanisniwa. Hebu angalia kanisa zetu. The percentage modong' e kanisa kawuono. Asilimia ya wale waliosalia kanisani gin mana joma mine. Ni wamama. Ang'o matimore joera? Nini na kinatendeka wapenzi? Ang'o miyo ministry mana Yesu chako wuon wago piny? Kwa nini idara ambayo Yesu alianzisha tunaliangusha? Kawuono wago ministry piny. Leo tunaangusha hiyo idara. Weche modong' kawuono gin weche mag piny. Mambo yanayosalia siku ya leo ni mambo ya kidunia. Mane momiyo luong moloyo luong te. Ndio maana the call above all calls. Kendo ka ng'ato Nyasaye noluongi nyathi Nyasaye. Tena kama mtu Mungu alikuita mwana wa Mungu. Ng'eye gimomiyo ilemo kawuono. Jua ni kwa nini unashiriki siku ya leo. Yesu koro bedo disappointed ni mer. Yesu anakwazwa. Kendo we wasome wesa par. Mariko 10. Hebu tupate somo katika Mariko 10. Mariko ne malemo gokoni nyathi Nyasaye. Leo tutazungumza katika kitabu cha Mariko. Kendo ang'eyo ni jomoko waparo niya. Tena najua kwamba wengine wanafikiria. Ang'o miyo jahelo kawuono wuoyo ne mana chuo? Mbona mhubiri leo anazungumzia wa baba? Joera kata an bende an mana ng'ama dichuo. Wapenzi, hata mimi pia ni mwanaume. Waweyo migawo marwa. Tumewacha idara yetu. Biblia wacho niya kidhi 10:35. Anasema kwamba katika kitabu 10:33 owacho nasema Jakobo kod Johana mar yawuot Zebedi. Yes. Nosudo ir Yesu. Owachone niya. Wachone niya. Japuonj. Gimoro ma wadwaro kwayi mondo itimnwa. Wati gimondo nokwayi. Yesu nopenjo
Yes. En ang'o ma udwaro ni mondo atimnu? Choke. Ne giwachone ni, Yes. chien gibet e kom duong' maler, ke wabed buti. Ka ng'ato achiel obet e badi korachwich, to machielo obet e badi koracham. Itie. Joera Yesu yudo thuolo mar wuoyo kendo gi ji ariyo. Wapenzi, Yesu anapata nafasi ya kuzungumza tena na wawili. Bang' luok mar bora. Baada ya wito mkubwa, jogi Yesu noluongo kendo ne giwuotho kanyakla achiel. Hawa Yesu aliwaita tena, walikuwa wakitembea katika kendo ne gitimo services kamoro achiel. Tena walikuwa wakihudumu pamoja. Ne giwuotho kamoro achiel. Walikuwa wakitembea pamoja. Ne gineno kaka kundi biro. Walikuwa wanaona venye kundi lilikuwa linakuja. Kawuono kaneni nyalo winjo. Leo watu wangesikia ni Yesu ni Katito. Kwamba Yesu yupo kule Katito. Joera oganda nyalo wuok nyaka Homa Bay. Wapenzi, naambia watu wangetoka hadi kule Homa Bay. Jomoko nyalo wuok nyaka Usenge. Wengine wanateza toka hadi kule Usenge. Gima kelo ni Katito en achiel. Kinacholeta Katito ni kitu kimoja. Gibiro neno Wuod Nyasaye. Nakuja kumwona mwana wa Mungu. Koro jogi Yohana gi Yakobo. Ati Yohana na Yakobo nduguye. Magi nyithindo achiel. Waliokuwa wa mtu mmoja. Mabende Yesu nosebedo ka wuotho godo. Tena Yesu alikuwa akitembea na wao. Paro moro biro e chunygi. Kuna wazo linawakujia. Nikech gineno ka koro oganda duong'. Tena wanaona umati ukiwa kubwa. Kendo gineno oganda maduong' luwo bang' Yesu. Tena wanaona wafuasi wengi wa Yesu. Mbele giwacho ni jali gini tuwasekawo. Wanasema kwamba hiki kitu tumekichukua. Kendo waneno ka mato marwa. Tena tunaona hiki kitu ni chetu. By the way, moda wachu. Wacha nikwambie. Joluo osebedo disappointed. Wajaluo wamekuwa disappointed. 2007. Mwaka wa 2007. Joluo nong'eyo ni wang' ni to mama marwa. Walikuwa wanajua kwamba wakati huo ilikuwa ni yao. Winjo ka mine kaachiel gi jodongo. Walisikia wamama pamoja na wababa. Ji nowuok te. Watu walitoka wote. Kendo joera gino noyude Rodi Kopani. Wapenzi, hili jambo lilimpata kule Rodi Kopani. Na neno ka oganda chako celebrate. Niliona watu walianza celebration. Kendo na neno ka ji wacho ni mato marwa. Tena watu walikuwa wakisema kwamba hiki ni chetu. Not knowing. Bila kufahamu Ni gara paro mar dhano pogore bang' Nyasaye. ya mafikio ya binadamu ni tofauti na ya Mungu. Koro Yohana gi Yakobo. Tena sasa Yohana na Yakobo, achiel kuom joote mane Yesu luongo nokonye. Mmoja kati ya wale ambao Yesu aliita ili waweze kumsaidia. Bende neno kaka umati wa watu bende ni kanyo. Tena walikuwa wakiona jinsi umati wa watu walikuwa pale. To ging'eyo chunygi mar dhano. Tena walikuwa wanajua katika moyo yao kwamba gineno kaka Jorumi bende chalo. Wanaona jinsi Warumi walikuwa. Bende giwacho ne Yesu niya. Wakamwambia Yesu kwamba Yesu gini kikao. Yesu hii ukichukua hiki miwa bath piny kamoro achiel. tupatie upande mmoja wa ulimwengu. Owadwa obet komachielo. Ndugu yangu akae upande ule mwingine. Owadwa machielo obet bath machielo. Ndugu yangu mwingine pia kando upande. Koro gini en marwa. Sasa hiki kitu ni chetu. Kaka joka ot. Kama watu wa nyumba moja. Wach machandowa kaka joma chuo. Kinachotusumbua kama wababa en gimoro matin ni Nyasaye. Kitu kidogo wana wa Mungu. Ni kwamba position. Telo. Ema kawuono chandowa. Ni uongozi ndio unachokutusumbua. Ne kaka Yesu luongo joma dhana. Kuangazia jinsi Yesu aliwaita watu wahehahe. Na penjwe ni waulize kata mana Katito ka. Hata hapa Katito. Benitiri ng'at Nyasaye moro. Je, kuna mwana wa Mungu fulani mawacho kidi yie kuchini yie ambaye anasema kwamba wanapoendelea kuchagua kwenye uchaguzi ni wange to kikuyiera. Wanasema this time round msinichague. Ya kwanza ya wange kikudoka kwa leo. Mchungaji, this time round msinichague. My question is, kwa swali langu ni kwamba bene ingena ni diyieri. Ulijuaje kwamba utachaguliwa? Roho ni kodi bidingeni diyieri ni wacho diyieri. Roho Mtakatifu na unajua kwamba ni lazima utachaguliwa. Imachana na Nyasaye kawona enea. Kinachosumbua wana wa Mungu ni kwamba imachana ni Nyasaye kawona muluongenea. Kinachosumbua wana wa Mungu ambao wamealikwa ni kwamba giweche magetene. Mambo ya uongozi. Jodala wakawona piny ni te. Watu wetu dunia sasa hizi imekuwa ngumu. Eko meyo kapodu ng'eny kaka ung'eny Katito kana. Kama bado mko wengi jinsi mnavyoona leo. Tugone Nyasaye no kamano. Muweze kumshukuru Mwenyezi. Kawuono weche mag telo osemiyo kanisni mang'eny odong' gundni. Mambo ya uongozi imefanya makanisa mengi yakaharibika. Akor gi kanisa omwaleni kawuono ni. Na furaha sana na kanisa letu la leo. Ok inyal
ukorini wewe chak moroka deja. Uweze ukaondoka na kwenda kulianzisha kwingine. Ni ichwano ringi yakwa kanaja pastor. Kwamba umekosana na mhubiri ama mchungaji. Ni korini chak mora isenda kanaja. Basi unaenda kule kwenye madukani kufungua kanisa lako. Kanisa dwen mora na machia. Hapo nafurahisha sana kanisa la Kiadventista. Kanisa oman hera. Hii kanisa letu la upendo. Okagete. Siwezi nikaiharibu. Toniro ni kane ngata chema chwalere ngata machia. Unapata kwamba watu wawili walipokosana. Kanisa sasa liko kwa ya moroka. Mmoja alikuwa anatoroka na kufungua kanisa lake. Imekauno chano wakaka joma chuo. Nacho tusumbua leo kama wanaume. Ni kwamba nikachunga mbele nikauli lunganija kwa. Nikisimama mbeleni nikiitwa mchungaji. Nilungani pastor. Nikiitwa pastor. Nilungani yala. Nikiitwa mhubiri. Inodhini ya mate. Hiyo kitu kinanipeleka mbio. Ndelala osemi ndogo po. Wenzangu kimesababisha vifo. Umira Yakobo na Yohana. Kwa hiyo Yakobo na Yohana Yesu nia. Wanamwambia Yesu kwamba jaduo mkuu penye saka ushachukua wako gimaudongwa inachosalia kwetu mewa bak penye kama chero kutupatia mgao wetu ulimwenguni. Nima egima ne chano nyogi nitija sana. Hiki kitu ndio kimekuwa kikiwasumbua. Wigi bana Yesu watonege. Wanasahau vile Yesu alivyowaambia. Nikikanya wasomo 3 verse 13 watonege. Tukisoma 3:13 ilikuwa inasema, Yesu nodhi go. Yesu alipoenda mlimani, ndo luongo ji. Aliwaita watu mondo konye Timothy ili waweze kumsaidia kufanya kazi. No mijiteko kwa ngolo nyichiele. Aliwapatia nguvu ya kutoa mapepo. No mijiteko kwa mlemo. Aliwapatia nguvu ya kuomba. Guru kwa Yohana ginyokudoa. Hiyo Yohana wataki sasa. Guru kidu waroma na tela. Au sasa wanataka uongozi. Maana ni makauno sekelo chako kanisa kauno. Shida kanisani siku hiyo. Maana mbio kauno wankaka jo machuo. Hicho ndio kimefanya sisi kama wanaume. Jo mameneka watu ndo ndolegi chunyigi. Wamama wanapofikiwa na jambo. Ndio gika watu ndo matek nyepine sai. Walichukua kwa mwendo wa kasi. Nemo mbio kauno giiko wakatela ndo injili mali sai. Maana siku hizo wametushinda katika kueneza injili ya Bwana. Jo machuo utie. Wababa mpo. Chutia die. Wanaume mpo. Hapana ndio. Nafikiria kwamba mpo. Ana na wachilia. Nilikuwa nataka niseme kwamba emigao maduma tero ote na nyo machuo. Katika idara kuu ya kueneza injili ya wanaume. Ndio era Nyasaye moja kile kitu noero wa waduto. Wapenzi Mungu alianzisha kwa sababu alitupenda sisi wote. Nyasaye nongeo niko kao watu kitu kongamani chuo. Mungu alijua vyema kwamba akichukua neno na kuliweka kwa mwanaume. To wachino dibede kanyakla mar joma ng'eny. Na kwamba hilo neno litakuwa katika umati ya watu. Kuru Yesu bedo disappointed. Tena Yesu anakwazika. Gani kech joma no yiero. Kwa sababu wale aliowachagua. Mondo biodo chien. Ili watakasalia nyuma. Mondo lemene ji. Wakuombea watu. Mondo punji watu maber. Wakifundisha watu neno nzuri. Kuru dwaro manate. Sasa wanang'ang'ania uongozi. Biblia socho ni ya. Maandiko yanasema kwamba Yesu no wacho negina. Yesu no wacho negina. Yesu aliwaambia. Banka legise kwa yotelo Yesu wacho negina. Yesu no ndoko ginia. Okung'e gimokwayo. Uparo ni dunia palo kikombe mar masira ma achunore ni nyaka amani. Yesu nong'iyo paro margi. Yesu alitazama mafikira. To wacho negina. Akawaambia kwamba Yesu neno gi nyithi Nyasaye. Yesu anawaona wana wa Mungu. To neno jok ma chuny matelo pongo chunygi. Anaona wale wamejazwa na kung'ang'ania uongozi. Yesu kono ginia. Yesu anawaambia kwamba Yohana, Yakobo, okung'eyo tiend gimokwayo. Mlijui lile mnacholiomba. Mngejua. Kotiend wachni. Mngejua neno hili. Leo okukwayo wachni. Mngeliomba chenye mnachoomba. Ana na wachni nyithi Nyasaye mane yekane. Niwaambie wana wa Mungu walioko hapa kwamba. Jaira ng'elu mulugi mukawuono. Wewe kutazama jinsi ulivyoitwa. Ng'e gimomiyo Nyasaye ulugi leme kanisa ka. Kipi kilifanya ukaalika uweze kuomba hapa? Nitiere gik moko monego kik parnwa. Kuna maneno ambayo hatufai kukumbushwa. Chieng' moro achiel. Siku moja. Nitiere joote moko mane dhi Emau. Kuna wana manabii wengine walikuwa naenda Emau. Kendo ne gichung' ka giwuoyo kendgi. Tena walisimama wakipiga gumzo wakiongea. Yesu ne ok ging'eyo ni ginyalo romo gi Wuod Nyasaye. Hakujua kama wanaweza kutana na mwana wa Mungu. Kendo winjo ka giwuoyo kar kendgi. Nasikia wakiongea peke yao. Gik mane giwacho nyathi Nyasaye ne giwacho wakisema wana wa Mungu. Ne giwacho nikech ne giluor ka gineno gik mane osetimore. Walikuwa wanaongea kwa sababu walikuwa wamejazwa na woga kulingana na yale yaliyotokea. Kara kama ne giwuoyo godo. Kumbe wale waliokuwa wakizungumza naye ne ni Yesu Kristo Wuod Nyasaye. Ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Daira na wachini ni ya. Penzi nataka nikwambie. Ya amo mantiere chokruoge na wachini ni ya.
ambaye yuko hapa nataka nikwambie kwamba jua ni wito gani uliopewa. Jua tu ni kwa nini Mungu amekuleta katika kanisa hili leo. Jua wito ambao uliitwa na Mungu. Jua wito ambao Kristo amekuita nao leo. Kwa sababu leo hii Biblia swachonia maandiko yanasema kwamba ndike mubari Timotheo marare menakilio katika kitabu cha Timotheo wa pili achiel wesa birio 1:7 ndiko wachonia Biblia inasema kwamba Nyasaye ne okulungu jomagor Mungu hakuita waoga. Nyasaye ne okulungu jomaluor Mungu hakuita waoga. Nyasaye ne okulungu jomatek Mungu aliwaita wenye nguvu. Emomiyo ng'ata maja amo maneka Ndio maana mtu yeyote wa ama ambaye yuko hapa Nyasaye ne okulungu jomoluoro Mungu hakuita walio na uoga. Nolungu jomo matek Aliwaita wenye nguvu. Nyasaye lungo wanjo matek Mungu ametuita sisi wenye nguvu. Mondo water injili bado chopkani ili tuweze kueneza injili lake lifike vizuri. Mondo wachop kama gogo ni mondo wachop yenye ili tuweze kufika mahali anatamani tuweze kufika. Swali ni kwamba benigeo lugo Kristo lugo na wito Kristo amekuita naye. Ndio Mungu neno nikao kumeno ja kwa mano kulemo. Wengine wanaona kwamba asipokuwa mchungaji hiyo si kao kumeno ja telo mara amo mano kulemo. Asipokuwa mkuu wa amo hiyo si kuomba. Kao kumeno ja personal ministry mano kulemo. Asipokuwa PM hiyo sio kuomba. Swali ni tobeni neno kagigoge matiro. Je, unaona kama hizo vitu hakuna penye zinakupeleka? Nikachitelo ngibede wabero tugimwati mobede ogi. Kwa sababu uongozi tunakuwa na hakuna tunachofanya. Biblia swachonia maandiko yanasema kwamba Yesu nonenogi. Yesu aliwaona towachonia akasema kwamba beunio tiegi mkwai. Je, mnajua ni nini mnakiomba? Jera kampuni ingeo ni chunyi dwaro bedo gimoro. Basi kama unajua kwamba unatamani kuwa kitu fulani. Mtu anaweza kuwa kiongozi hata wa Kristo. Unaweza pigwa jinsi wewe ni mchungaji ambaye hana nguvu. Unaweza wekwa mkutano. Bila kujua kwamba hicho kiti ni moto. Mtu ameita wale ambao wametulia. Ili tuweze kupeleka neno mbele mtu wake. Natamani kwamba kaka Jahamo natamani kwamba tuweze simama tukiwa thabiti. Sasa ukiwa ukishiriki hapa Katito umemaliza miaka 5 na hakuna yeyote ambaye umemweleka kabisa. Hakuna kile unachofanya. Yesu kabilo duo. Sikiza, Yesu atakaporejea, some of us will be disappointed. Jomoko kwa mwambie twanyere. Kwa sababu watasema kwamba Mungu tulikuwa tukihubiri. Tulikuwa tukifukuza mapepo. Tulikuwa tukitunza sabato lako. Yesu atatazama na kusema, je, niliwapatia idara kuu mliofaa kutenda? Niliwapatia neno ambalo linasema total members involvement. Bring one, leta moja, lose na dikilal moro. Yesu sikiza, Yesu alitupatia neno idara kubwa ya kufanya kama wanaamo. Leo mambo ya sasa imeingia kanisani. Siku ya leo watu wana nini maneno. Wanapinga maneno. Kosa nimekuja ili niwaambie. Unajua wito ambao Yesu alikuita nayo. Maana hata wengine wanapata nafasi ya kuja kanisa saa 4. Wengine wanakuja saa 5. Na hata hawajali. Nilicho kuni kama ameenda kanisani. Unajua ni wito gani Yesu alikuta nayo? Tunafahamu ni wito gani Mungu alituita nayo. Nataka nisome fungu lingine hapa alafu niombe mwana wa Mungu. Kaka Jahamo, do you know the call of God? Je, tunajua wito hiyo? Kuangalia jinsi Mungu anateseka nasi. Yes. Amesulubiwa pale kwenye msalaba. Tena wafuasi wa Yesu walipoona Yesu amening'inizwa pale, Petero walitoroka na kurudi kwenye uvuvi. Biblia yangu inasema kwamba kama Petro
kama Petero jinsi walivyokuwa kwanza. Aliambia wenzake ya kwamba mimi nimeishiwa na tumaini. Nimerejea katika kazi yangu ya hapo awali.